Mani loka Grammy Award an sema mi soi zui hat thei tur thil a thleng le nge ye chumi zinga chuanin Kanye West nu pui hianin soi a hlo ber mai ome Bianca Sensory hi Kanye nen anin nei ma kha chuan khovel mi te hian kan shelar lo hle ti la kan soi swal lawang Kanye nen anin nei nuwa ero Google lama search lo ber te aron ni ta dai mai ni apasal hian a vorlar thiam kan ti don nge ni Grammy ya apasal nen red carpet ron zo dunin atira kha chuan pa ngai takin ronin thuam ve thlapa Masi ahnu loka akor chungdung lian tak mai chu ron phelin mitam tak thlir chap lai le camera an tin chap lai chuan saruakin aron ding ta teu mai ni ahnu te le ahnoi lampar zong po alang veka mi makti a hlo te e reporter sele media personality te lampang lom zong tak ania a chan chu an side lama an chwa du zong tak thil alo ni ve boka chuwangin akor chungan han phel thla chiang mai chu camera flash po a phezwai zoi ngala abula dinga pasal la chuan anupui in phel ruak ta tuk mai chu poi alo ti lo khop maya anupui pianal tak mai chu alo chuan mel hle zok Bianca Sensory hi saruakin aronin lani kan ti takna a chelret puanang deu a film vek chu aronin bel ve nge ya ngan taka anu te le anwai lampart alan big lo na na ti te poni mai thei ma se alang vek thawani mitam tak chuan Bianca Sensory chu overan ti hle a lar khel dan chin ti nan soi zui so ti ralin mi chen khat ve thum chuanin piam thu anga zonga ro la in Kanye hi chu pathil phal ve tak mai nia an lo ti saka ma se a chhel zonga soite pon umboka heng zong hi chu a pasal Kanye ti tir ve kanile pekang an lo ti an ngai dan chuan Kanye hian anupui hi chu lar khel na man ro pakhata tan an nei mai ti nan soya anupui hi anor lui chin angin a ma poina lo pu to ni kha Mase Bianca Sensory ero in norlui ani lo zia le ama du thlan na vek ani zia lan tir na na ti nge ni Grammy event a chuanin lungkham reng nei lo le thoveng takin himmel takin a pasal kyanga huna manga alam na se em a azai na se lebok me te nan soina te chu inga tan ma angai lo zia aron lan tir ani an ring ani chumi chumpo chuanin Bianca chuanin kormu mala ha chuang lova kordum pan tak mai ha a hnuaya engma a halo alang tlang vek tho chumi chuma a hak bodysuit po apasal Kanye chuanin internet lama aron sel sak nge a dollar som ni in aron sel sakani tuna hian shal fel ani to em ti chu ka shelawa a chan chu he thu ka bwa saila hi chuanin a lai sel reng maya empo chu ni sel ei du kha chun om don chiang sa chu wangin a shal le shal lo lampang kha chu ilo ba piu vak lo ti ang Kanye hianin an nupui chungchang internet userin an khel luai mai chu nuam malo ti khop maya Google Amazon hlo ber aron ni ta hial mai chu ashat nuwa phe chuan Instagram lama a chuan thu aron ta langa indi thei takin anupui chu Google a search hlo ber ani chungchang aron post ani kha we beat Grammys aron titel boka Grammy Award winner te zong ai pu in amali anupui te chuanin boruak anon nei lian ta ber maya chu chu nuwa mati hle Michin kha chuan Kanye hi chu mishing sha thiam har tak zong ani e achangin angei omin a enton plak la ovia wa achangin anui za thlakin angal li em angloi si angal dan te la hi alom ombok si antia milar zinga po mani to ka thil ti thei tak mai tu midang ma mo velem no music thar nei lo chung po engtik lai po borak hit tak ron nei thei ron lar hat thei reng ani na chuan fak hle zo kani mase tun chuma anupui ne na aron lar hat dan le internet a anupui zon hlober ani na chan hi chu mi pa ngai chin chuan alom om lampang ani lo zia chu in sha thiam tho karinga aza thlak le ling zo kani ti point sha thiam mai karing mase Kanye chon khati lampang kha a poisa ve vak lo Grammy ron vorlar ber tu ani kha nuama ti zo kani award podong e lo chunga Grammy ya inlan milar dang tam tak te aya aron langsar ta dai mai chu mit enga move tak ani zia ron tilang tu ni anti Ole Grammy hian Bianca Sensory chavin soi a hlo big lova Will Smith a fapa Jaden Smith po aron maksak viang mai Keselem aron khum chuak lua maya akal ot mai ni asampa ngai buktak po kha amak to na kalain Keselem lian tak mai aron khum chuak chumi in makan ti le zwal Jaden Smith hianin Grammy hianin abial nu ti vel aron shwai lem lova au na nu Will Smith aron thurwal puya ko dum ve anonin bela dress ngor kha chu pa ngai ve lutuk mase mi te mit fuk na zo kha chu Jaden ni a achan chu soito angin Castle lemaron khumlo mai ni chu Castle lam chu a body siam ni in Transylvania Castle ti na mingan vo a
tin online lama $US sangli zarukin leithei na ommek bokani tuman Jaden Smith angin anon khum chhuak ve lulu don chuang lova mase Grammy ya milar pakhatin alo khum chhuak ve ngat to thil ani na ringot poka ahlu le don le a chu wangin len in chu le sup sup tura nga yang ole Bianca Sensory le Jaden Smith tivel kha chu handu tok photila Grammy an sem hian kumtin deuh tho hi thil fer lo tak nia ngai thei tur thil a thleng ve zia di na lang kumina Grammy an sem jinga po hei chon na phu lo chumi chon na phu jok tia soi tura om le ta Grammy Award category tam tak zinga hian ngai hlut li an da san ber le milar tam tak poina an don chak ber chu album of the year hi ani a kumin chu Beyonce na dong tlat maya mase Beyonce na dong dai mai chu makan ti tun thleng hian internet lama an la in hial pha na sa a an la in be na sa Billie Eilish emo Taylor Swift zokina phu an ti ni internet lama hian in hial na atam pha hle maya Grammy hi zong milar cheu cheu zinga po a phena thil ti thei fa de utelel na event ani an ti hial ani tin tuna Beyonce in album of the year arondong vele nul te hi chumi ti fia tu chuni an ti ngal Billie hian in kumsani somni pali khan Spotify ya hla stream tunga berni na achila kumsani somni pali kha chu atan chon kum thata kania achan chu achi hit tluan thak ti lakan sei swal lawang ahla release tam tak te kha a hit maya ahla chawni lovin a album ti chwa hit me hard and soft po Billboard 200 ta pani na aron ni thei hiala pakhat na nilem law ma se a album chunga ahla te zong zong chu Hot 100 chart ta top 40 aya sanga alang vek theni chuti khop chona album chu aron che hit tin album chu a hit emo wangin Grammy Award category a po pasari laya nominee ani phahial chutiang khopa che thasi chu Beyonce laka hena achang zo chuang mi alavani tin Grammy ya an cameraman po hianin chu a she thiam deuh nge ni Beyonce in album of the year dong ti anon puan ralin Billie chu aron focus ve ngal chat maya Billie chu acha lo chu amel hle ngala amela chuan alung oi lavani ti hairuala ni law internet lama chuan Billie fans ni lem lo te po in lo vui pui viau maya tin Billie fans cha uni lovin Taylor Swift fans Swifties how po anlunga oi thei chia law Beyonce ai thot chuan Taylor po in donala phu fesok an ti ni Beyonce hian in album of the year hi Cowboy Carter ti mangin aron donga hetiang award hlu tak dong thei tur khop chona album Cowboy Carter khachu a chalem lavani an titlat mai amai ro chu Beyonce po hi voi tam tak album of the year don a phu ngoi ngoi lain dong lo zoka alo chang ve to china voi li lai mai alo hlo cham ve to ti hian adong ve ta a ma se atan po alom om biao lo mai theini achan chu Billie zokina phu anti abangin internet lama chola hlo mekani kumin Grammy chu Billie le a fans tan mangchia ani ringot mai achan chu kumsang ni somni pali lama hla hit tak tak album hit tak anei awangin kumin Grammy a po winner zinga mi ani nge an lo ringa category pasari ilaya nominee ani ve boka chung zinga chuan record of the year te song of the year te po an tel ma se award pakhat e po dong lovin kudra kin an hotirani fans chuanin mak an lati top thailo chutiang bokin Taylor Swift po award adon an rin na adong lo de uzel maya category paruklaya nominee ani ve a masia ni po Billie ang bokin engma dong lovin ho a kudra kin ho fe thawani engpo chuni se tunma changdai to in Grammy hi chan neu hi alo nga ve to a Grammy hi chu rik mai mai ni ti thom hi alo ring ve to chin hle Eminem po in Grammy chungchang hi chu interview na pakhata alo soide ushep to ani kha At that point in time I was like don't ever ask me to come here again please do not ask me my answer is no for 100 million years never again will I to the Grammy well Eminem chuanin kumruk liam ta dai to khanin Grammy chu lo soi chede ushep to in engtika ma ka kal le to ngai lawang alo ti piap piap to a Grammy chuanin milar chen kha chu an event ti lar nan le borak bu khotu tan mai men mangani ti asoin nominee an dan chan po borak ti hotu tan mai men mangani ti zong asoin chutianga an ti mai tur ani big lo zia asoi tel boka Grammy ya chuanin a in lan le du to lo thu asoi tin Eminem mai ni lavin BTS po chutiang deuh thol chu an lo kalpel ve to a an fans army po in Grammy chu an lo sel ve deuh shep to bok Grammy nominee an tel nuwa an don le si lo po khanin BTS te chu an event in N2 anga theina le borak ti hot tua tan mai nominee an ni tirani tin an lo soi zui ve hat to bokani kha ole engpo chuni se
Grammy kha in en ve hlom ka ringa atam jok chon in en mai thaya winner si hau khan en ula tin nominee te hau po khan en ula a hei chon dona phula ve bok e mani ti in nei nual ve thau ka ring boka chuti rualin ani bak bak ka phun om lai nem in lo ti ve thei boka in ngai dan de comment section lama in lo soi ve don ya ngai thak shi om lai om ni chon mi lo she thiam ula video ka post e to te mi lo ngai chan sak le sham don ya in sa fai chunga lom thu ka se